Tukiambiria gavana wa Meru Kawira Mwangaza nerete MC mabunge ya Meru gutekyo agukira ona makathie na issue wa impeachment matemumba akiaria nterese Southimenti. Kawira ugite tiga oguma MC makumwira makamumba thigonko ya kumwinukia December ino akaria thigonko 10 arigiteni ta gavana na gutewe ukamwi inainia bobo shite nyuma ya MC gucokia muswanda omweru wa kuingiria Kawira wathanini muthenya wa igoro na kuongera ikaro cia mwanka tariki 21 mweri uyu makiwaga makathiro thama rekani na kumunukia Kawira mutugikare atuamberie na ino kinya nyuma ya gavana Kawira Mwangaza kwithira rumiri ni mathina nkabo kiri wathani bwawe kumajukirio BC na ru akiaria nteresha kanyakine na ugite guti mtuka mwinainia na karinga gipindi kia manke 10 ari gavana wa kaunti ya Meru menya antu bariona Kawira ari gavana bakathugania raisi kwi raisi rereo butije ngito twagitha baba na taijia oba Nairobi chiao bari itene biao bakuthithina batemenya ngito twagita ibatu tuje ngito twagita na masura ja na enda ugire na ani nteche nchero twiro oro bwankariria ngabokaria ndeka watchman kenu tuli amwe na ka watchman ka bukuona bukathugania kana ntu bakathugania igakuinainia raisi uba kuthugania kake mta miaka 10 bende gabarege na thuthi kuinaina kabura ingizira barindi ja imaratazi ja ya kuruka ote barindi twene otujuritie kujuria Nkuruki Kawira akithoma maandiko ja matheru kuma Yukura ruke 13 mustari wa 32 jara ja kuga atiri na warabera atiri iteni bukere mbiru iwatiri ninkuinga nkoma na korania na arua na roju na ukengu giakwe kojura. Haleluya. Na ndio tunotwetete turuga mbiru ichiero tuya na arua tuya roju tuya uke monka twokoreka na Kameru na ndi gavana wenu ntagiria kuthomithiana kwanza nyandirambiria kwikondera thomithia ntagiria gwikira barabara cia Southimenti mara mchikindira bwega ntagiria kuthithia project inya nende nkwambiria na ndi aja mwaka juju na jujungi na jura jungi monka ngugira mwathani ambetirite ndene Meru ikinye mwisho agita na mbere Kawira na ugite we guti mutongeri ukamumakyo na kinya bamwe ba MCs bakoroto bakigikano bakiuga Kawira atira thigonko ya ntereki 25 arigitine Kawira na ugite guti na wetite na thigonko chionde akare ari gavana na ikirikano egoro mutongeri wa baraba ingikire mbunge ya Meru Evans Mawira Karia na araugire ni bongerete ntuku cio karambunge kenda bagatigira ni bokurukiria Kawira mawaziri ariti ngugi wa mwana banjeti ala Kawira ugite bagakarau batirwe ni riwa riathwa na ndienda kwira baraba ku drive na threats bathugania Kawira isampuliri makagwa na threats bagujamania wrong number bauga bakareta matazi mbatureria maru hakuna utege ntu ja kiu na ndi turi aja ndigiro bakiuga bauga bati turi MCA tote mama no mwanka to make sure Meru tongerwa ore bateri gutongerwa na turenda ukwira ukawira tugakwa thigonko ya Christmas otote ukumenya na ntomante ba ukumenya Kawira na kogeta na itokurombera thigonko tutikura na ugwa Kawira mara magatuja kinyirite mama nerwe tutie tarutha turienda kuraga gwita rutha monka tutiga tu mwania thigonko tuteria nwe bauga thigonko tuteria mamo bachiongera rutha kinjaro kenda bampinga baetheti na ndi mazizi betere tamba ikiria nyasisi bara bangi narete tumukurugirie budget narete tumukurugirie chief officers narete tumukurugirie natige gutumira antu baba gutumirwa acting turare twete recess kiumia giki tukwambira na arua ruju lakini ande no ntu tukwenda mu gavana arete intobia tiko gitwete recess utamukurugiria turenda go extend mwanka tariki 21 kinya bindi turera thigonko aja no ntu batu twerwe ngugi etune gukarandene ya bunge tukarira thigonko aja igenda to ensure manto jawe jara kwenda kurugirwa ndene ya bunge eto ya Meru ja gukurukwa urongo
barageta gweta rutha kenda bakinda kawira Mwangaza bamwinga ende ankwenda obera abukorirwa kawira thino etete Thigonkwe akare ari ngavana Thigonkwe renge akare ari ngavana Thigonkwe renge ari ngavana na Thigonkwe renge ari ngavana menya turenda aja barombete karutha gaka bagwirite mabaruga ngaba ikiria bara beta kunyora banyora babangi uthibonga ikia Kingi kiri Kawira akiariria muswanda jurajura ikirwe goro kiri mbunge ya Meru ni MC wa Bogeta West DMK Kyogora riri itaraja iri nyuma ya muswanda jwa mbere kurungikwa ni koti nene ya Meru na ugite wate no gwa Kinyaboriku na inya yawe ni ndito nkuruki MCs ba Meru na speaker nantina inwa gotekera tasi ke gweto impeachment kana ngina o impeachment kana ojo weke amakia bi wale twengogene na ndenga wana wenu ntino gwa ndiraugire kaende kabati na ndengetekeria kwa ngavana inda ije tendeko ko una ndesho kapsoba irande nacio nindito bokambige wege hao imaromba ake kwenda shoka soba yende na chinya baringaneri bationa ya ciakwa ponde 69 iria bationa ya ciakwa gitigi kindachwire inda ije kina muthutira na mwanki na mpio na temperature igekarigita ikina ma ande andetia nande toba kureta tuitwa mabuto mantu mambo bandu miario iji Kawira aritite ndiri akuruguragia wako wa kiwanda kia Mariwa Society ya nyumba ya Thikanyakine jure ni murandi jwa na ligi jugwatanirite na thirikari ya county jura juka jukia mung'ana jwa nkurukia milioni 13 na Kawira akirikia mushemano juju na maromba tokiretie njara ciatu na nguru mwathani tokiuga gegamba rikirikire oni Murungu na magutikosa thithetie gutima kosa thithetie ni rundu bya gorizo ni rundu bya kora ni rundu bya kwenyangia ni rundu bya koraga baba ndene rietwa rya Jesu nkinyithetie magoro ndene ya South Imenti na aria move motion ya umete na aria kathule umete turenda kugatwe ngwatana no yamwe back to the sender 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 maika bogwanja mara mnatokojoria Makanyakine wandini ya Bogeta East gicigo mbunge ya South Imenti nkiripotera ndeto cia weru ria kwa rietwa ni Mutugi.